watemase said ye bi obe condemn Pastor Love ana obe ken sembi sabe ni kunfufuro nani beje ati fifi sad ye we ya we ye die e won ko ano UK ni beka say totally badadas e won ko ano e totally badadas e bi say sabe Christy Bano woni ni kunfufuro ne baye to kopeja Pastor Love a be ma na oto won obedwa like sad na ye ko ye na kopeja Pastor Love it is said ye tie bia Christy no so ene ye sa na tie dia me ni kunfufuro na abade a ene Pastor Love e ye old ne de no me ne na gya wade enti ene ye e ho mum no meka bibi aka bibi ama mi kun dada no ehunsa me no ni biem meka bibi ama mi kun foforo na me na ba studio no ehunsa me dowo no mo ehunsa me dowo no mo ati fifi we de ewi ase de okonsuo na obo hinra won se wan ka se fifi na me pewa board da fifi prat kingdom sofukum chacha me pewa board da ana we ya back enti we de me de am of atufuo bo kra why Abusia Prophet Kum Chacha Ababonti Ababekasa. The Casa any efa beef be a ekoso, ewa ye mami Obapa Christy, any nibu Pastor Love and Tim. Na Prophet Kum Chacha Ekasaya na or Chese baby a man for the Omogufu, actually winina the Osomomano, and Davaku Pastor Love so and ye ho and also Modico name or some Domofuno, Equache Nipa or Shen the panel. Ase aha yetu maji subscribe my page so wonya ya na me notification bell so say na be upload the video onsa ebitimi aka ebusuya Kum Chacha ni nchiremu na me de eba besumi se na enyina ehu se na beef no ekosoma internet ne so TikTok or the offer baby a Pastor Love Obapa Christy Pastor Love Obapa Christy videos a eyi any Pastor Love videos a emamuaye any life ahodo a or ye nyina free internet interview bia ye maami Obapa Christy ekoko grant ye ewo Kingdom FM oni ye nua be ma Fifi Prat ye ne question bia Fifi Prat ekoko bisa no ene emuaye a Obapa Christy ede ma Fifi Prat eno na ankwa ye Pastor Love da Obabontin ebexo life ekeka bi no kwase no se ensem a efiri enu bae ne de enye ensem a eye ni kakra enye ensem a efata sofo ano ai woso keka sa ensem no nenu na amamanfo bebre na Ababontin ababechiro madwen akeka bi ede a che Pastor Love chese sofo enkasasa na empose ke yisa wo ye sofo no kra to nchen a wo yo ba ne kunu dada emma ewo ne ntem oba no so wan kane bone enti de ne wose oba bonte na beto no ngbo asofo dum bidi nyina chese oba no kra ene omu nyina ahyiemu ewo ennemu da na eno na Kum Chacha edna no aba betum chese mo de na mokeka no se ewiase ni odi ahwede eba afie no ono a ene de enwansena eba afie enu ti se ye epe edi enibre akwakoso ne so ana ye pe obi edi egufu akono so a ye fa egufu ni nyina enkukugu Fifi Prat so e se Fifi Prat ene grant interview no ono so ene ko busa asa question no na naka o se Fifi Prat hu se Obapa Christy eba studio ho no one ni kunu a waware ne fufuri ene baaye enu ti se Obapa Christy ekoka asem bi ko peja Pastor Love ebebu ni kunu ho no ene mutia ebe ma ni kunu kura enya adwentanta ewo ne yire no ho enu ti kwa naka wo se Fifi Prat sa question no kura obisa as the first place. Euradin shira obia na euradin obia kese media the Prophet Kum Chacha minimse eurade adumti obia hoye ye de eurade ase ma hu se social media no so minia Pastor Love Pastor Love lover boy ba ko pe enemy minia ba ho fe Obapa Christy issues to be koso any ade. But nkrofo frame me for interviews ni ade menya imagine say mekasa ewo issue ne ho na ade enti a me beka we no ewo na se kire ade enti a ya na osof Kum Chacha ya na da bia mekasa wo bia wale sem ba ya na me mpese meka bi no ase kire ewo ho onse awade no enye easy sa enye easy Paul kura kan say sanke betumi a anka yentra se etese wono Paul but ewo de na miami hu se Paul anka sana ne kote no na wu na nweke na nya adwuma eti no ka se be ya ka yentra se te so no entra se ande yentumi ye honam ni moja akono wo yemu ena feelings wo yemu oye den akote ya ne bebrem ena wo ban so ye den feelings wo ho nti ene ye be kansi ye ni but awade ye nye easy eti na miss of Kum Chacha
ya obi a wade sem ba wo ye meden ya na me mpese me de ma no betom a meka bi sa wade ye na ye iza ka Yesu na mu ko ba ye ko wale bi sa wade ye iza ka Yesu na mu ko ba ye ko wale bi enye ize nti no ana obegya ma ye no se ye nkika yiti mom eti di America sofukum chacha America no se di enti America we no enya awade ye nim na meko but me ko fifi prat so fifi prat Kingdom FM one say fifi my men kasa mchelo one say time oba pa Christy eba studio ho no one say woni ni kun fufuru a wawade ni ene baaye oni ni kun fufuru yi ene baaye a ni kun tin nchen e wo studio ho that's any kun tin nchen wo studio ho a wo so nim oni Pastor Love awade ensem ewom any pass ni ade nyina na ensese ka fifi na ensese ka ukọ sa mi ko bi sa Pastor Love asem e wo Christy side sa mi ko bi sa Christy Pastor Love asem sa ukọ bi sa Christy asem e wo Pastor Love nwa sa ukọ bi sa Pastor Love asem ukọ bi sa na asem for Christy aside ho a anane ho a sabi Christy no wani ni kun fufuro nete wo a wani ni kun fufuro no na aba studio ho a wani ni kun fufuro no na eba interview na ni kun fufuro no e wo studio ho bi eti se fifi so ko bi sa Pastor Love asem na uko bi sa no Christy wa na pese eden question I say what the momoni kose Christy anim if he says so kokensempa at the for Pastor Love ho a sa Pastor Love you good na ono na tro na nyom man we you good we say na kokensempa e for Pastor Love ho a na say ni kun foforo na wote wo no na dwen be ye ni tutu say that's the wa me yili or that's do Pastor Love na still wa me yili that's do Pastor Love na etina mene na ba studio na o presi Pastor Love say presi no wo jije ne ho ne ade so ye good ono chro menyum kora ma me we ye good say ni say ade na to say nipa bie ni wiase a ontwe kora that is kun foforo no kora twe ebe wura no eno so another problem ana be man so ti Christy enchen wo studio ho no on se mi kun foforo na me de na ba studio ho no min ko peja sabe Pastor Love min ko peja Pastor Love what am I say said yet bi wo be condemn Pastor Love ana wo be kan sem bi sabe ni kun foforo na ni beje ati fifi saade we ya we ye die e won ko ano UK ni beka say totally badadas e won ko ano e totally badadas if you say sabe Christy bano woni ni kun foforo ne baaye to ko peja Pastor Love a be man ot won obedwa lai saade na ye ko ye na ko peja Pastor Love it is said yet ye bia Christy no so ene ye sanet ye dia menimi kun foforo na abadia ene Pastor Love eye old ne dia no mene na gya wade enti ene ye ho mum no meka bibi aka bibi ama mi kun dada no ehunsa me no ni biem meka bibi ama mi kun foforo na mene na ba studio no ehunsa me dowo no mo ehunsa me dowo no mo ati fifi we di ewi ase di okonsuo na obo hira won se wan ka se fifi na me pe wa board da fifi prat Kingdom sofukum chacha me pe wa board da ana we yaba enti we di me di amo atufuo bo kra why awade de ne kwan wa awade mu nsem hun ko wura mu bi
na wonko mu bia ya na obi de ba o kan ize na wo twam ize na ayaw de but obia wa wade mu problem asofo wa wade mu tebusunya ya papa kum chacha ne nsem a odi aba betu dwane kokoti na ne papa e tre ne se awaresem no no kwasem ne se obia de enku obia ne problem a ewo awarem ne ye obi fie yie no esei obi fie ti se wo koto se obi de aba yesusu ka na wonim da wo de ebeba efri se se eya aware na nipa mienu na eware na entiase wo nipa mienu ntam no eya na mpempi no enya adwuma yie ne de se ya ne obi sei na ya na ebehu ewo aware ni menu nti obi de aba ya na yesusu enkan yesusu ntwea no ensi amanfo awaresem mu ye ntwea mu enfi amanfo awaresem mu no mo hwe so enware wo mu aware nsem a ekosu no yehu ewo comment section wo se na wadwen esicha na asesen na nsemi usi eje no efa uwi ana afi wo mi subscribe button so edit ama se wonye ya why so that's insure fee now the notification bell no account se de ya upload the video wonsa ebetumi na okọ Facebook so a too much gh also na ya na wa like na wa share wo edit ama makra